Što vas to očekuje u digitalnom marketing tečaju? Pa krenimo redom. 11 super atraktivnih modula, pažljivo kreiranih, da vas vode korak po korak u sve aspekte digitalnog marketinga. Od SEO-a, Google oglasa, društvenih mreža do email marketinga i ostalih. 90 lekcija, jednostavnih za razumijevanje, bez suvišnih nekakvih tehnikalija, ali s dubinskim znanjem koji odmah možete primijeniti u praksi. 52 video lekcije gdje radimo vježbe sa digitalnim marketing alatima. Ali to nije sve. Kao bonus dobit ćete besplatni digitalni marketing vodič, baš sveobuhvatni priručnik sa savjetima koji će vas pratiti kroz svaki korak. Uz to dobijate i besplatne checkliste i predložbe koje sam kreirao da vam olakšaju kampanje koje su vam potrebne za organizaciju svakodnevnog poslovanja i za vaš uspjeh. Da ne zaboravim, besplatni digitalni marketing savjeti koji vam dolaze direktno u vaš inbox, gdje možete pratiti najnovije trendove i stalno usavršavati svoje vještine. Nakon završetka tečaja dobijate certifikat o uspješnosti koji možete odmah dodati u svoj portfolio, u CV, na LinkedIn, a kao posebno iznenađenje vas čeka poklon iznenađenja od strane Marketing za sve, ali to ćete morati otkriti sami što ćete dobiti. Najbolje od svega, što mi kažu polaznici, ažuriranje budućih materijala, znači stalno ažuriranje najnovijih trendova, šaljem nove video lekcije, nove materijale, ovaj tečaj se stalno razvija, ali nema veze ako ste upisali ranije, stalno ćete biti u toku.